Exodus chapter number 2, verse number 12, verse number 16, verse number 20. But the more the Egyptians oppressed them, the more quickly the Israelites multiplied. 16. When you help the Hebrew woman give birth, kill all the boys as soon as they are born. Allow the baby girls to live. But because the midwives feared God, they refused to obey the king and allow the boys to live. Verse number 20. So God blessed the midwives, and the Israelites continued to multiply, growing more and more powerful. Because the midwives feared God, he gave them families of their own. Mangi sathandaza emini namhlanje uNkulunkulu ubekele indaba kimi, indaba ejwayelekile, indaba eyaziwayo, indaba yabantwana bakwaIsrael beseGibhithe, indaba yesizwe lesi sikaNkulunkulu siseGibhithe. Sokhumbula ukuthi eGibhithe bafike kanjani. eGibhithe bafika ngamhlazana amazonke omhlaba ayengenelwe isimo sendlala. uJosepha eseGibhithe wacacisa amaphupho enkosi. Inkosi yasiyambeka esikhundleni emva kokucacisa iphupho lenkosi. No-Israyeli ke nabantwana bakwaIsrael uma ke sebeficwa ileso simo behlela eGibhithe, lithi iBhayibheli uJosepha esezirevilile kubafowabo wabe sethi abalanda uyise behle bonke beze eGibhithe. Ngenxa yesenzo sika Josepha eGibhithe, iBhayibheli lithi inkosi yaseGibhithe yabisimnikeza indawo yaseGosheni ukuba uJosepha ahlale khona kanye nesizwe sakubo. Mabe sahlele eGosheni babonakala bezalana, babonakala banda eGibhithe, banda khona eGibhithe, banda ezweni ongesilone labo, banda ezweni abeze kulona ngenxa yokuthi balambile, kodwa batholakala beya ngokuya banda kulelizwe. Isibalo sabo abafike beyiso sabonakala sishintsha sebeseGibhithe. Ukuba besinesikhathi besizoyikhuluma lento sithi uNkulunkulu uzokwenza wande ezweni ongesilone lakho. uNkulunkulu uzokwenza wande esimeni esingajwayelekile. uNkulunkulu uzokwenza wande la khona becabanga ukuthi uzoncipha khona. Ngazi ukuthi ngizokhuluma nobani namhlanje ntambama, kodwa inhliziyo yami izothi uNkulunkulu uzokwenza wande la beplanela ukuthi ungene khona becabanga ukuthi uzohlukumezeka, kodwa uNkulunkulu uzokwenza wande la bethi bayakuvalela khona. uNkulunkulu uzokuvulela eminye iminyango akwenze wande la khona bethi angeke walunga. Ngibona uNkulunkulu ethi wena uzolunga labanye bengalunganga khona, ngoba lo uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onganjengabantu, uNkulunkulu ongafani nabanye abantu. Lithi ke iBhayibheli la sifunda khona wafake uFero owayekade emukela uJosepha, kwangena uFero omusha. Lithi iBhayibheli make ngena lo Fero omusha wababuka abantwana bakwaIsrael wathi lesi sizwe siyanda phakathi kwethu, ngoba ukwanda kwakho kuzobonwa na izitha zabo, ukwanda kwakho kuzobonwa na abantu abangakufuniyo, ukwanda kwakho kuzobonwa na abantu abamelene nawe, ukwanda kwakho kuzobonwa na abantu abakhulu kunawe babona amandla kuwe wena ungawabonanga amandla, ngoba uNkulunkulu kunamandla wafihle kuwe wena ongawaboni, kodwa izwe liyawabona lamandla. Kukhona lamandla afihlwe kuwe. Lithi iBhayibheli kwaphuma isimemezelo ezweni lonke laseGibhithe naseGosheni, kwathiwa laba bantu bazoba ingozi, indlela abanda ngayo bazoba ingozi. Ngakho ukuze bangandi asibagqilazeni, sibanikeze imisebenzi enzima, sibanikeze imisebenzi ezobenza bahlale bekhathele. Kwasho ukuthi
isimemezela basenza phezu kwabantu abarong. Angazi kumenyezelweni phezu kwempilo yakho kunezinto ezimenyezelwe empilweni yakho, kunezinto ezikhulunywe emakhoneni ngawe, kunezinto ezikhulunywe ngawe, kwathiwa uzovinjwa, kwathiwa uzovalelwa, kwathiwa kukho kuzokwenzeka kuwe, kodwa kwasho ukuthi basenza kubantu abaronge. Lezinto abazikhulume ngawe eside bayihlelela umuntu oronge. Ngathi ngavele ngithi ungavele umemeze uthi konke abakuhlelayo is a wrong address. Uthi konke abakhuluma esithi abaku-approve, bek-approvela mina uthi wrong address, ngoba lithe izwi lenkosi vele kasikho isikhali esenzelwa abalungileyo bakhe esiyophumelela. Wathi lokhu kuyifa labo bonke abangcwele. Lithi saphuma isimemezelo, kwathiwa bagqilaze, kwathiwa bacindezelwe ukuze bangandi. Kwasho ukuthi i-resolution yabo yenzelwa abantu abaronga, abantu abahamba noNkulunkulu, abantu abahamba noThixo, abantu abahamba noSimakade, abantu abahamba noJesu, abantu abagcwele umoya kaNkulunkulu. Ngizothi mina abakuhlelela khona angeke kwaphumelela, abakuplanela khona angeke kwalunga, ngoba asikho isikhali esenzelwe wena esiyophumelela. Ngegama likaJesu lithi iBhayibheli bathi uma bebacindezela, lithi iBhayibheli mawufunda uverse number 12, lithi the more the Egyptians oppressed them and the more quickly the Israel multiply. Lithi abakwa-Israyeli kwathi uma bebacindezela amaGibhithe, lithi bavele nabo banda kakhulu, the more they multiplied. Angazi ukuthi yini lento ekucindezela, kodwa ngizokwenza isimemezelo namhlanje ngosuku luka-13 yokuthi yonke into ekucindezelayo ungasibulali ngayo, ngoba leyo nto izele ukuzomultiplya wena. The more you are oppressed, the more you get multiplied. Usho ukuthi amanye amagama uzokwanda eGibhithe lakho, uzokwanda enhluphekweni, uzokwanda esimeni sakho, uzokwanda ey'kweletini, uzokwanda ekuguleni, uzokwanda osizini, uzokwanda nakule lockdown. Ngizomemezela ukuthi wena uzokwanda. Masiphuma la kule lockdown, impilo yakhe izobe ingasafani nanjengoba yayinjalo ekuqaleni. Uzoba ingozi umuntu odlula kulesi simo, kodwa masiwela ngaphesheya impilo yakhe ibe-worse. Lithi iBhayibheli, the more they oppressed them, it was more, the more they quickly increased and expanded and multiplied. Ngamanye amazwi uma bethi babacindezela, bethi babavimbela ukuthi bangandi, kwaba yikhona la banda khona kakhulu. Babethi babenza isenzo sokuthi bangabi baningi, kwasho ukuthi kanti abazi ukuthi bayamultiply. Ngoba thina sifana le-spring, ngoba thina sifana le-spring othi uma usicindezela usinikeza amandla okuhamba i-distance ebesingeke sayihamba. Abacindezela wena, abahlupha wena, abahlekisa ngawe, abamelene nawe, abalwa nawe, abazi ukuthi lento abayenzayo izokususa kule level okuyo ikubeke kwenye level. Oh, coronavirus ubethi uyasivalela, kanti silanda amandla, sigain momentum, sigain the strength, sigain the power. Ajobhalaya abamethembayo bayanikezwa amandla amasha, bethi mabewathola bese beyakhuphuka amaphiko njengezinkozi bengenaqathala. Sizokhuphuka nakulesi simo, sizoqhubeka nakulesi simo, sizophumelela nakulesi simo. Egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli makubonakala ukuthi bayanda, lithi inkosi uFaro wabiza ababelethisi, wabatshela ukuthi uma nibona ama-Israyeli noma amaHebheru ebelethe ezala ingane yomfana ibulaleni. Ngamanye amagama sondelani, kube ngathi nizobasiza, ngoba la empilweni kunabantu abasondele ngathi bazokusiza kanti bazobulala ikusasa lakho. Oh mandala
ngiyazizwa ukuthi ngithini ngamanye amagama la empilweni khona abantu abasondela behleka khona abantu abasondela bevela nosizo khona abantu abasondela kuwe bevela nezinto ozibonayo ukuthi uyayidinga kanti bazobulala lento uNkulunkulu ayibeke kuwe lithi iBhayibheli amaHebherukazi athola icommand athola isekhulu evela enkosini yathi njalo manibona amaHebherukazi ezala ingane yomfana ibulalena angazi bangaka abantu ababulala izinto zakho angazi bangaka abantu ababulala imibono yakho babulala ama-ideas akho babulala izinto ofanele ngabe sewazi-achieve bezibulala ngamazwi beyibulala ngokuhleba beyibulala ngokucindezela beyibulala ngezenza abazenzile kuwe kodwa lithi iBhayibheli laba bamesaba uNkulunkulu bamesaba uNkulunkulu lithi iBhayibheli ngenxa ukuthi basaba uNkulunkulu bathi simemetelo simenyezeliwe bathi kodwa thina asizukukwenza okushiwo inkosi lithi iBhayibheli makuzala amaHebheru angababulala abantwana kabonakala abantu kakhulu lithi iBhayibheli inkosi yababiza yathi kwenziwe yini ukuthi uma amaHebheru ezala ningabulala abantwana njengomyalezo wami lithi bakhuluma lamazwi bathi ingoba amaHebheru anamandla ingoba laba bantu othi asibagade banamandla ingoba laba bantu othi asibulala into zabo banamandla ngamanye amagama uNkulunkulu wayibeka lento bangayikhuluma nawe lokuthi noma simemetelo sesimenyeteliwe kodwa wena unamandla phezu kwezimo unamandla udlule emlilweni unamandla wena udlule ikhukhuleni unamandla wena udlule impini unamandla wena udlule intwana ezimelene nawe kukhona amandla afihlwe kuwe ajophalayo bonke abamamukela wabapha lamandla wokuthi bajoba ngabantwana kaNkulunkulu laba bakholwayo egameni lakhe kunamandla abekiwe kuwe ungawangabazi lamandla ungawabukeli phansi lamandla ungaweyi lamandla ngoba akuwe lithi iBhayibheli bathi banamandla laba bazala kungeshona isikhathi lithi kwaphinde kwaphuma isimemezelo kuthiwa bacindezelwe kakhulu kunasekuqaleni ngiyamthanda uverse number 20 sesiyothandaza lithi so God bless the midwives uNkulunkulu wabusisa ababelethisi legama elithi midwives okusho ukuthi laba besifazane bami phakathi komntwana ozozalwa kanye nowesifazane ozalayo phakathi komntwana ozozalwa nowesifazane obelethayo kukhona omiphakathi ukuze bobabili abantu baphile simi la ntambama simi njengama midwives simi njengabahlengikazi simi njengababelethisi yokuthi izinto zakho uzoyibeletha noma kuyi-lockdown yokuthi izinto zakho uzoyiteta noma kule season ngoba mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni lithi iBhayibheli ama-midwives uNkulunkulu wawabusisela ukuthi avikela abantwana bamaHebherukazi ngamanye amagama vikela lokholo ngamanye amagama vikela lokholo egameni likaJesu khona isibusiso esitholakala ngokuvikela izinto zikaNkulunkulu ngithanda kulona leli verse uma lithi ama-Israyeli aqhubeka anda kakhulu awadinanga ngokwanda kodwa futhi abanamandla oh lathakabashata the more the Egyptians oppressed them inkosi yenza bamultiplya ngamandla bamultiplya kakhulu bangagcina ngokwanda baphinda bagain amandla abamethembayo bayanikezwa amandla amasha bese beyakhuphuka ngamaphiko njengeyinkosi bengenakhathala
inkosi izokunikeza amandla oqhubeka endleleni, inkosi izokunikeza amandla oqhubeka nempilo yakho. Abanye ngiyazi yokuthi njengoba kuyi-lockdown kuvaliwe emsebenzini nesalary ayizungena, there is no income ezofika, kodwa uNkulunkulu uzokwenza yokuthi uphumelele, uzokwenza ukuthi uqhubeke, uzokwenza yokuthi ngaphandle nje kokuqhubeka nokwanda aphinda akunikeza amanye amandla. Khona amandla obekelwe wona, akubanga nje ngamandla okwanda, akubanga nje ngamandla okwanda, akubanga nje ukwanda kuphela ku-Israyeli. Lithi bathi sebandile baphinde bakhula, bathi sebekhulile baphinde bathola amandla. Izomemezela leyo nto namhlanje phezu kwempilo yakho yokuthi inkosi izokwenza wande, inkosi izokwenza ukhule, inkosi izokwenza uphumelele, inkosi izokwenza unqobe in the midst of your challenges, in the midst of your problems, in the midst of your circumstances, in the midst of your situation and the conditions. But the Lord will make you multiply. The Lord will make you to grow. The Lord will give you power yokuthi ube namandla oqhubeka endleleni. Angazi ukuthi ubhekene nani nakulezi insuku, kodwa ngizomemezela into ethi wena uzokwanda, into ethi wena uzophumelela, into ethi wena uzokhula, into ethi wena uzonqoba. Ngoba the more the enemy iqindezela, is the more God gives you power to multiply. To multiply. Thina asibona bokucindezelwa, ngoba masicindezelwa sigaina amandla okukhula kunaseqaleni, sigaina amandla okuphumelela. Nakule lockdown osuku ka-13 nale coronavirus izonqotshwa, nalesi sifo sizonqotshwa, nalempe esidlula kuyo izonqotshwa, nalokhu kunyakaza okunyakazisa izwe kuzonqotshwa, ngoba yena mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni.